Chibai ule thazing August ninga sang ni somni panga thole ni a Zoram New Silo ngai tha ang u Durtlang le kon pui inkar kong siam na tho me kani awangin na thok tu ten tluang le ngor taka an tho theinan aizol SP Rexar Zolian awan chong chuan sarkarin thu nei na apek angin he kong alir theitlan dan tur thu pe ka chwa August ni li sang ni somni panga atanga September ni sang ni somni panga chunga tan 407 trak le atluk pui lir theitlan dan tur hetiang hi ani Kong khar hun zingdar nga atanga zandar som kong hon hun zandar som atanga zingdar nga na thona mun paltlang lir thei vei wak lo en kol chu PWD mo phurna ani ang he thu pe khian lir thei LMV chin hnuai lam chiat rup na thil kang meile emergency kai hnoya duty dan le thu pek poimo bi ka police le magistrate duty te chet vel na huam lowang he thu pek bo chia chu dan manga shem theian ni ang he thu chwa chung chang har sat na to ke mo report nei mo tan bongkon police station phone number 8794747292 a biak thei rengani Puanto angin NHIDCL le Mizoram PWD chuan ngor takin tunkar chung hian kong pui siam that na hi an thok do na voin hian kong pui siam that na tlang pui nei ani do na kon pui kham rang mual khang le sai rang YMA 10 na tlangin kong siam na hi an tho pui don bokani Home Minister puke sap danga chuan natlanga thok chuak te chu loman pe kan ni tur thua soya MLA puti BC lalven chunga chuan single point of contact ni in kong siam na hi avil zui don ani Nimin August ni li sang ni somni panga tho tan ni khan MNF party chuan an party office Mizo namru na chung in kho man neya hun ni na political session a MNF president Zoram thanga ex chief minister chuan thu soin Mizoram sarkarin aruka state capital aizola tanga thenzola sona tumdan kalphung chu thil kalmanga ni lo thu soin Mizoramin Mohammed bin Tughlaq nei ta ni berina lang ati Zoram thanga chuan hemi chungchanga hian chief minister chuan aizol khopui tot lutuk ti zia omna tura PCT din tumani thubak mipuya puanzara la nei lawa NGO le party sang ba ka Zoram mipui te po ron na pakhat ma a om ria tani lawa hetiang thulian tham hi chu cabinet meeting thutluk na talpo om turnia alan lain chutiang chu Zoram mipui te hian kan shelawa kan chief minister thil ti dan hi thil ni phungpa ngai ni lo mipui te ta na pompui rem chang lawani a MNF tan po khopui son tum dan kalphung chu pom chi ni lovin a thalo kan ti tak zetani ati a Mizoram state capital aizol hi thenzola sondon po ni se aizol mipui tamzok fe in remanti puilo turani a remanti puilo tur mayani lawa kan sarkar kalpui dan kalphung chu annui ti za turani tundin huna khopui son chu thil har satak sumle pai tam tak luan ral na tur le mi tam tak ngong turani awangin mani du thua thil kalpui ngot chi ani lo ati bok Tenzol PCT project chungchanga UDNPA chuan DPR siam na tur Ministry of Housing and Urban Affairs in Crossomandong to ti thu chwa siamin an tar lang Urban Development and Poverty Alleviation Department Government of Mizoram thu chwa chuan Tenzol PCT project chu state capital son na tur project ni omin tun na ya soya oma hei sarkar lai puya tanga le khalo kala zia swal pala omwangani Tenzol PCT project detailed project report DPR siam na turatan hian sarkar lai pui Ministry of Housing and Urban Affairs in Crossomaron sanction to a state capital son na atan ni lovin PCT at Tenzol atan DPR po rwa man me kani ati Nimin chomadar som pakhat khan ZPM General Headquarters chuan an party office a chung in khoman manga thu soitu Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga MLA chuan Eptu party ten ramta na thil tha kan ti an hlawi moti turin soisel turingot le mi puibum thei turan zong mek kong che chungchanga na satakin min beya ma se hei hian tranrwal na le thanem ngai na min nei tira kan tan mal som na ani ati
Champhai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga chuan kalphung thar mi pui sarkarin thil tha tam takati zinga kan thalai te ta na tho tor thatak mai territorial army chu chief minister malak na in Mizorama dinani dona hei sarkar lai puile state sarkar tang kopinan din turani a branch rang ranga departmental le non departmental a omang kumsang ni somni palia tang khan chief minister pulal du oma malak na in Mizorama din tura malak alo ni to a Operation Sindura wanga din chop turani lo Mizoram hian international border thui tak kan neya then oma ram buai Myanmar le chaklama India ne na in ngir ngau fo China a oma thanglama Bangladesh ombokin India le Mizoram tan territorial army kan mamo na hi asang em ani Territorial Army hi ram leilung fa Mizo ti ta na hludona sipai dang ang lo takin mani rama pension thleng thakin om theina ani don nge abul tan nan mi somsari lak photani anga atho ni na mi sa somli lak chole turni in Mizo hlang battalion an ni ang part time job ani dona hei tak mai hi athat na turani ang sipai ni chungin engna po azongin abuai pui thei dona sipai dang ang lo takin NGO a in mante politician thlengin ani thei bok home posting hlang hlakin pension thlengan thok thei dona adil tur ten tru le poimo sang buai pui ngai le antlin ngei na turin tuna hian an ta na tangkai thei tur training buat sai me kani a tingei turin kan thalai te lo in buat sai ro u ati Puklimen da chuan kong che chungchanga na sa takin min beya ma se he hian tran rwal na le thanem ngai na min nei tira kan minister le MLA rwal ten amuna an vil vut ringa chu wangin eptu ten min be na hi kan tan mal som na ani atibok Party President Pulal Lian Sotan chung in khoma hian MNF Party Headquarters Executive Member Senior Pulal Nun Moya le achung te bungkon chu ZPM a alom luta lomlu thar Pulal Nun Moya chuan thu soin party a ko omtira tangin MNF ala om ngar kani a ZPM ka zom chan chu MNF ka du to lova ZPM zom ka du wanga ni mai Chief Minister Pulal du oma hian rele soisela tok na sa a ma se kei chuan a fel ka ti a malak na hi ka du ani sarkar kal to zonga ZPM hi an dik ka ti bera minister le MLA ten thiang lim takin ma an la a soisel na turan omlo to na kan kal dan pa nga ya kan kal reng chuan in than le a po kan sarkar le ang ati Nimina ZPM party chung in khom hi pusilal nun nema vice president in kai shwain pu eflal chung nunga advisor in hun sera manga MLA panga pu VL zai thanzama pulal chuan thanga pulal ramliana pa pu yele pu jelal pek lu aten chung in khom hi an wa pani ZPM Lai District Headquarters Longtlai po in Nimin Somha Khan an party office chung in Khoman manga pu Lal Lungrwala General Secretary in Kai Shwain pu biak chunga advisor in Hun Sera manga thupui thlanbik mangin ramtana tongtai rwal na nei zuyani pu Vanlal Thaliana Vice President chuan thu soin tunlain eptu party ten thei top chwa in min bei thina min bei na a hian ramnuk khoi tak chu soitura tam lem lo ZPM sarkar hian mi puitan omze nei takin ma min lak sak mek zela kong chesiam na po amun nge ya kan MLA le minister ten an zuk vila kong tha kan nei thwai thei be se yang u maksa po chak takin malak na kalpuyani a sarkar malak na moreng si in thil haiderin opposition te hian min beivel mai ani ati Nimin August nili sangni somni panga thochan ni khan pu roading liana PNE minister chuan chakma autonomous district council huam chunga Kamala Nagar 4 MDC by election lo tura campaign hun kharna aman puya thusoin pu roading liana chuan Tripura tuleng pui Silchar tu Aizol tu Longtlai le kong pui poimo dangpo siam that vek tu mani thua soya kan sarkar kal me ka party bill soimia lovin kutna thok tu te thlai thar kan leya athar tamapia nganin todel na turin an thar chuang ang kan lei sak zel don ani ati
He huna hian MLA pulal muan puya punte advisor to CM po in thu soin CADC area a ZPM hian sarkar na kan lak nge ya trula sarkar lai tho pui thiamin ni hi a thahle dona kan candidate hi in lo vote tling ani chuan CADC a ZPM ticket a thlantlin masak berani dona wangin Kamala Nagar for bial hi kan ngai sak viau don che u ani ati Niin Khan State Organ and Tissue Transplant Organization SOTTO Mizoram Directorate of Hospital and Medical Education chuan 15 Indian Organ Donation Day DHME Auditorium an hmanga Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin Aman Pui Minister Pilarin Pui chuan he ni puala thu pui thlan chua organ donation life saving campaign nunna channa na taksa peng pek be pui thlak na hi pathian in mishing te asiam ro pui zia le thi nu thleng po a theina le mal som na alo da tam zia min sha chwa tir tu ni se adu thu a soya India rama organ thlak ngai mi tam tak omin Mizo te zinga ngei po mi engi moza tan om thu le nunna hial chan pha po an om thu soin sarkar lai pui hnuaia transplant chungchanga thu nei tu National Organ and Tissue Transplant Organization NOTTO report alan danin India rama kal thlak ngai kum khata mi nuai ni le singa borvel mamo tuan omlain mi sanga vel chawin kal don turan neya thin thlak ngai hi mi singa a mi sang khat zanga borvel chawin a thlak na turan mu a lung thlak na tur po kum khata mi sanga a mi zani ayatle min an hu tok bokani ati Minister chuan mamo tu te hne na taksa peng pek organ donation chu angai poimo thu soin Mizorama po kalpuyani ve theinan healthcare facilities thuam chak tura malak mek zelani thua soya sarkar lai puinen rang kopin SOTTO Mizoram kai shwaina hnuaya abultan nan civil hospital aizola kalthak thei ve tura malak chho mek ni in India rama kalnat nabi ka ming thang em Institute of Kidney Diseases and Research Center Ahmedabad tenen MOU buai pui me kani thua soi SOTTO Mizoram hi Union Ministry of Health and Family Welfare hnuai National Organ Transplantation Program NOTP hnuaya chakzok le felfai zo kamala kani theina tura state level dinani Nimin Vek Khan, State Child Welfare and Protection Committee and Overview of Mission Vatsala Yatsu, Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilarin Pui Hovin, SAD Conference Hall an Trukhoma, he huna department ho tu te tarlan danin, kumin April le June tha in kara khan, mi sang khan zanga som patni in, nau pang chunga Hleilenna le harsat na thleng wangin, Child Helpline le Women and Child Development Control Room an bia a, case zali som thum an ziak lu tani. Child Welfare Committee in kumsang ni somni palia tanga somni panga kalmeka nau pang ven him le en kol ngai bik te thu buai zia lu ngai tua tura chop chwa zinga kei sang khat zaruk somnga pakhata kei sang khat zanga somsari pathum chu chin felani to ti antar langa tuna hian case la chin fel lo somsari paria tan nei mek bok nau pangte chunga Hleilenna le hur Sualna awanga pokso case zia lu kumsang ni somni pali le ni nga inkara zali somria ta ombokani he huna hian Minister Pilarin Pui chuan nau pangte ven him le an than len chho zel na tura en kol na le kai hruaina na thok tu te chu an mo phurna apoi mo hle ti sherenga thei top chwa zel turin acha a an dik na chan vo le danin nau pangte en kol na le ven him na apek te uluk taka vila ma la zel turin kalkhom te acha bokani Nimin Khan MLA LADS Fund Mangasak Keifang Leighton Bazar Shet Chu Troy Bial tu MLA Rural Development Minister Professor Lalni Lo Manahong he huna hian Professor Lalni Lo Machuan thu soin MLA Fan le khotlang hruai tu te tang howin Bazar Shet thataka an sa thei chulom omati thu le asakna na tha tho tu te le welfare te in pek na chu chuan omati thu a soi
August ni thum pathian ni zana tanga nimin zing dariat kling khan mual khang le kham ranga tanga kolosip lampan atlan tur lir theizali somnga pariat Tughlaq tirani to a hetiang bok hian kolosip lamatanga aizol lampan tur bungropur lir thei somriat pali chho tir ni in pathian ni zan le nimin zing a lir thei chwa zong zong chu zanga somli pahni atling ani heti lai hian nimin chohnu lam thleng khan aizo lampan tur lir thei engi mozat la chwa man lawan oma kon puya za somthum se thona somkwa pakhat darnam peng le khamranga panga motor chhia omin avain lir thei la chwa lo zani somni paruka oma aizo la tanga kolosip lampan tur khamranga motor chhia pathum omin mual khanga somli pathuman oma lir thei chwa man lo hi avain zani somsari pahni an la omani Tlabunga tuyal thei phur lir thei alu thei lawa wangin mei thla chu hnulama tang khan tlabunga filling station om chun chu thlani chung kharani to tlabung le lung le in kara le pahni lir thei na zo nge ngai chu ton som ayarit dol zo lawa ngai ani awangin tuyal thei phur lir thei tan zo ngam chia ngai ani lawa tum khata tuyal thei phur lir thein litar sing khat sang lian phur tlang puya wang le Hleilenna kong siam lai lok po tuilianin a hor chia ta wangin tlabunga tuyal thei phur lir thei an lut thei ri lawani tlabunga petrol pam om chun thlani chung kharani to awang hian tlabung le a che vela tuyal thei awang le a thudon na chuan tundin huna tuyal thei phur lir thein tlabungan thlen thei hun tur soi thei ani ri lo thua soi Mizoram Larsap General Dr. Vijay Kumar Singh Chuan Nimin Khan AHNVT Department Secretary Lalsang Lianale Ho Tudang Tichuraj Bhavana Komin Vokpul Shi African Swine Fever Chungchang Mizoram Din Hun Baka Department Malak Nale Machop Tlang Puite Asoi Puya He Huna Hian ASF Awangin Cheng Vaibel Chezakwa Somriat Panile Nuai Som Paruku Vel Chanani To Thu Report Ani Dr. Esther Lalzoliani, Deputy Director Chuan PowerPoint Presentation Mangin, ASF Chungchang Mizoram Din Munle, Thilpoi Mo Shang Te Asoi Fia A, March ni somni pakhat sang ni somni pakhat khan, Lungsen Kwa A, Mizoram African Swine Fever Case Masaber Report Ani A, August ni thum sang ni somni panga pathian ni thleng khan ASF awanga vok thizat sing ruksang kwa zali som pakhat omin shileng dar zel tur ven na swat singa sang ni za som kwa pali a om thu atar langani Sarkar lai pui assistant to state for control of animal disease le state sarkar kal tlangin vokswat compensation cheng noi sang khat zali somnga pakhat sing kwa sang khat zanga sim chwa to ani a hengba ka hian Mizoram DMNR department kal tlangin vokthi compensation cheng noi zali som sari pasari sangriat pek chwa ani to ti atar lang August ni sang ni somni panga in rin ni khan kolosip sub headquarters YMN Nwaya kumpuan volunteer te chuan bei pui thlakin builum le a che velan dapa rakzu le zubil lai thanim takan ti chiat ba ka mi pakhat chu homa anda bok kumpuan volunteer te hian ol builuma zubil lai thanim takan ti chia a zubil na ata na man plastic barrel pakhat bel pathum le bucket pali po ti chia in zunei tu nia soite hi an omlawa wangin kumpuan try tu te hne na in report turin anfa te hne na an cha ani New Builum lama po rakzuli tar somli velan mana zunei tu pa hi ama in tiam na angin TNT a da ni in New Builum VC le VDP try tu tenen Calvary Homa anda ngalani Old Builuma hian chen na in som panga le biak in pakhata oma New Builum VDP try tu te chuan a cheng mek te chu dan lowa oman ni thule Builum khwa ami cheng te chu serlui tui khwa ani do na wanga sarkari na son chwa zang na dom na le in huna pek to te an ni thu so in anin ben bel nge ma in chwa tir le vek se an du thu an soi
Mizoram Healthcare Society chuan July thatop thleng khan Mizoram Universal Healthcare Scheme hnuaia damlo in enkol na sen so cheng vai bel che som thum nuai riat sing sari sang kwa zani somni pali apeto Mizoram Healthcare Society thoktu te hne na tanga thu don danin max hnuaia sumpek te hi ABPMJAY hnuaia cheng vai bel che som panga nuai som thum pahni sing khat sang li zali pali Sarkar na thok government employee te in enkol na sen so cheng vai bel cheli nuai som ni paruk sing sari sang ni zaruk som sari pakwa maksa in ziak lut contributory te in enkol na cheng vai bel che sari nuai som pasari sing thum sang ruk za sari pariat pensioner te in enkol na sen so cheng vai bel che thum nuai som thum pahni sing li sang ruk zali som ni pathum ani maksa inzia lu hun hi jun thla kha na to pa ma se sarkar chuan august ni khat sang ni som ni panga atang khan amamo te tan inzia lu na hun a hong le a are ti ro a ma ai na sanga inziak lu do te tan cheng sang thum za sari som nga te cheng sang sari zanga le cheng sing khat sang nga a te ndu thlan theiani Mizoram Healthcare Society thok tu te chuan damlo bil pek chwa konga har satna an tok lo ti soin bil hi kar tinan pe chwak ni inan soya hriat thei china Mizoram pon na damlo river mi zathum somli paruk te in enkol na sen so pe kani to ti an soi bok Mara Students Organization chuan Siaha District Education Department hnuaia na sang za som nga pariat lak chung changa ton thlenga result a chwa lawa wangin nimin khan lung oilo na lan tir nan Siaha District Education Office le DPC Samagra pi sakai turan dang Mara Students Organization MSO thu chwa tarlan danin kumin mei ni sarile mei ni som baruk inkara interview buat site to education department hnuaia na rang za som nga pariat lak tura rwa manchu sarkari na ti fel harawangin education minister hne na ngin na voi enge moza tan thlen to a minister chuan an ngin na chu august ni khatma nge ya chin fela tiam ti soin tun thlengin thulom omsha tura omlawa wangin siaha DEO le DPC samagra siksha pi sakai turan dang ti soin an ngin na ti hlotlin ani ma chu lung oilo na an lan tir tur thu an soi MSO try to te chuan district project coordinator samagra siksha sia hanwaya early childhood care and education ECCE helpers le narwak sang za sumnga pariat no kha na tur kumin mei tha interview nei to chu result pe vek to ma se village council by election in a bara wangin cancel le ani a ton thlenga result an la chwa le lawa wang le hemi chungchanga Mizoram Education Minister Dr. Vanlal Thana hne na voi ni la yan zwal ko no po a malak na ala om lo chu hria thiam har sa an ti a sarkar lama tanga thulom o man don ma chu lung oi lo na an lan tir don ti an soi bok India Rama Motorsports Thunei to Sangber Federation of Motorsports Club of India FMSCI in Intlansia ka buat saya Mizo rider in lante pahni kelan nun sang ale denial lershiat ki machuan Intlansia trum thoma gold medal pahni le bronze pakhatan la Electric veng aizol tlangwal nun sang a hian gold medal la in denial a hian gold le bronze medal pakhat ve hlo chuak thung Mizo rider pahni te hi tun in rin ni le pathian nia Coimbatore Tamil Nadu Kari Motor Speedway ya MRF MMSC FMSCI Indian National Motorcycle Racing Championship 2025 a Mizoram I o in 130 to 165cc huanga novice class a anin lana an che thale ani khatna in rin nia qualify an tlana nun sanga hi somna a tlan thlengin in tlan siak tak somna atanga bultan chu ama sabera thlengin gold medal ala ani phulmoi tlangwal deinia la hi qualify an tlana som pakhatna a thlengin som pakhatna atanga bultanin pathumna a thlenga bronze medal adong ani
ani ni na anun sanga hian ahmania race wana adin mun ahma saber pole position atanga buljan le in abai ka chian lo na anei hlawa wangin ahmani aphak talova pariat na athlengin medala la phak talawa deinia la ero ahmania adin mun pathum na atanga buljanin atlan thalea ahma sabera thlengin gold medal adong ve ta thungani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thlatu zong zong chunga lom thu kan soye